Dostlar sevmem bildiğimiz ülke sonunda cevap verildi. Bu videoda ben Minecraft oynayayım. Benim karşımda Erlin. Kızı Bek var. Kızı Bek var. Ana ya tavuk yiyecek. Yiyecek. Kurtulma mal. Ne oluyor? O yiyecektin babası sen o. İşte bu hayvanya olsa. Ahmak. Yürümeyi. Çok alayım. Yiyecek. Yiyeceksin o sen bilesin o. Korkuş demeyin. Niyetler toz gideyim. Ben de toz gideyim atak. Çotam. Çotamın hamı otağım mısın? Hey bundan hangi iyi. Arbalet. Doktaş mı? Akota cezak bileyim bari. Ben. Kaç gel tamam daha. Ya. Nerede bakarsın? Oyma. Hayatın var ama kuzuç. Ne kadar? Bir gel oraya. Geliyorsun da. Şuna bahsediyorum. Ben bozuk evet dostlar. Bize gazil iyi soğuk yatırmaz. Ne verdik? Yer vardık. Tak. Bu bilgili. Hemen kastem. Ne istiyorsun? Soğuk iyi. Soğuk. Onu gittim ben de. Şişirsin ha. Soğuk. Güzel. Mine. Bu soğuk şey. Yani karamayı dur. İşini nasıl ye. Kokusu değil mi galiba? Karamayı dur. Arama. Ye. Karamayı dur. Ye. Biraz karış. Bence sen karamayı oğlum. Bak karış yok. Karış. Karama. Ha yiska. Sonra kasın bu iş. Yani. Ufla. Başı kömür istiyor şey. Besi mi anday bir belirli. Vay duruktum ha? Ya. Ya kurtarıyorum. Bir belirli nasıl oluyor? Şöyle. Ay.
осымен біз хат жазуымызға болады ғой, білесің бе, бағана хат жазуымыз. Қоя қалай? Жоқ қой, мені қатып кетті. Ей, шек, қатып кетті. Қатпады-ау. Шаш шашты батыр. Мен үлкен дос болмай қоян көрсетке. Жібердім саған. Оқыдың ба хатты? Сәлем беріп отырған. Сен де жастай хат. Мен де қарамаймын онда. Ол бөлікмен тығып отқан жер сен де қарамыш. Мен сен қарамаймын да жоқ. Бірақ обязательно қарау керек қой. Аны жоқ. Оқыдың ба хатты? Иә. Не деп жаздың? Мен айтып жатырмын оны. Ей, yok. Valla konuşma, oyundanmış. Sen mi? Жазған жоқ. Неге жаздың сен? Asıl bu şekilde oldu. Doktor beklerler. Yani doktor sayı. Neyse, gavşaya çektim. Buyurun. Tamam, kalmıyor. Buyurun. Yok. Kayboldu. Іргесіндегі Теңге Қызылсай кендірі ауылында маңы қоқыс қатылған. Экологтар тұрғындардың қалдықты ретсіз тастап кететінін айтады. Ал ауыл жұрты бұған жауапты мекемеге берді. Ne yoksa? Yes, güzelmiş ya. Yes, koyayım sana. Hiç koyayım. Когда ему 18 строили, много вещей. Кітапханалар жүйесі мен жұмысын жаңа көзқараспен жаңғыртуда Жамбыл Почему он тебя женой дорогой обзывает? Что это за слово? А вроде как психолог. Он разные русские слова знает. Нет. Валерка говорил, ее на костре сожгли. Он соврет, но я не должен.
Жазсайбыз бір нәрсе. Жазып жатсың ба? А? жазып жатқан жоқпын. Ойнатсың ба? Ne işarı okuyup var. Почему? А я тебе одну не пущу. Да бежать кого я? Это что? Бля. Спасибо. О, я Ты знаком, что это выглядит? так поставлю до лado. Uçmaya bizim videomuz kaldı. Daha like. Like başkanı gelin. Daha like. Telefonu kopyayın. Like başkanı gelin. Подписка. Daha like.